ngibukela emakhaya kusho mina ngumkhulu bakhulu ediboshe emaketangeni ukuze kuzequthe mama sengivuthe ngininini amathanda encane ngoba endala kade kubona lelizwe kusho mina ufana nomqondo ngewuzimelela ngisho ngabe nesithi esingakanani ufika nyathela lapho unyathela khona sikulento bafethu yokuphatha ukhuba kulezi insuku akekho futhi omunye ongasiphatha kumaskanda uma ungavumi mfethu vele ugijima mfethu uyayithengela amaphilisi ilalela uvuke somthanda ngoba akekho futhi omunye umaskanda esingamdlala ngaphansi kwaye makhuba inkinga mfethu uyokushaya ngengoma ngawe mfethu akukho futhi okunye engingakwenza ngiyayibongela mina Khuba. Vela bana bang. Why the next mom na ngapho na le namphezeni uthi hey usalo ubilofa. Nambe inkosi maskho. Hamba khiwa akekho munye wena Khuba. Babukele emakhaya lona umkhulu bakhulu athi bashona ke uzigze qhuthe kumama sengivutshane ngizovutshanela hayi ngizonenza into encane nje hayi enkulu encane babe ngangokusuka la uyegoli ngizoniculela ingoma njengoba nazo ukuthi benginama idols hayi ngibashiye bengawuvala umlomo ngandlela ebengicule kahle ngayo kodwa bathe ngeke ngikwazi ukudlulela ngaphambili ngoba sebebaningi kakhulu abahamba ibhasi seligcwele ngiculela ingoma ethi yosekuse ukhona umjida la ufuna intombi yami ufuna ukujala nayo phela kubethi up down left right up down left jiki hey yosekuse kumtsako up kumtsako up kumtsako bungabona uphuthele bye bye.